fa muntie Edum TV fwa ko fa ba muntie yenyo mo fa muntie arefwe Edum TV. Yeah, you do. Adeshama Santa my Ghana my mamunyina ha mama kwaba ademoba Edum TV so yasha ene de ya ene eye yawada aye osana na bosomene da etoso aduonu ennan na yasha sabre ba bi edem abepia hanum sei eye Kenyase na ene yasha manim ehwemachi ehwemeni fami bonkuma ena nanom atra nkonua na nanom ahemfo sabe atitu ne ntene akunyini wonu nyina abodompem atwahia mu ahfa tuntum ane kwakwa na kyesa na dai ane bra aba papa anya samketo akra na nanom nyina ane adamoja mu akyesa na dai wonu nyina ane abrafa won kwakwa ne won tuntum sabre wonu ahya no wagya won hene baako ekwan na ane dai otutunani a wo hye na watia mu anase watena mu ahwe dwumade ma bibia koso atena yenra asanteman ehene wotumfo yera na say to ababi opemso no anamu ahama dwumade nyina ayakama kama na eye KenyaseHene oye asanteman kachire wono ana wotena anase wo hye yenra anamu ahama dwumade na aye enkoso na ono ana wo hye KenyaseHene oye asanteman kachire no wono ana ehye amasabre wakra aye na adusa kwa obuadu waye Asantehene otumfo Asantehene ne sompayene washa no makra na chikra kwa mamre ene amane akwanso na Edum TV sadada ne da ye no amamre ne amane akwanso bibia wo sawunu ane tichu afa ya Asantema mu no eno na da ne da nyina yade ba eba somo na sabre na ya wase no bibia re wo sawunu da wo sabaso tie nyina nso no yade ba kosoa ne yade asomo dwumadie no aye Edum TV amamre ene amane ene yade asomo no na me beka o se ya no akoso ahye yendwumadie yi aya no subscribe e de amayen shama foforo so nhwe bu comment na nyan pa aya afagu ase amayen na ya na abuama yendwumadie no so aya kama ya ba sawara se obata mukuchu no wadi yachi na bibia sese wunu bia so ya bekoso ane de asomo medi aye sweetie na me so kan ye ho Edum TV.
Yedi kan ka da chira mo no ene da ya mamani amane kwan so a ya hwe na yewra otumfo se tutu ababi opem so ohena wo sina na mu ama wakra dwumade na chekwa KenyaseHene a waye na na du se kwa obu adu Asantehene ka etri na sabre ya nyana na ba kwa betwe abenana ne ne di nkomo nya bisa no dwumade no se de esi ekọ na wada ama yeboye mu asema ama wakwa ba edo ba Adum TV so bejo so Nana wada ma yebesra na yebiso ene de ye sha na nanom nyina ni asoko ayekokko tuntum enko na atwaguo ewo ene KenyaseHene na yimfianum sei nana wada ma ayede ben na ekoso ankasa anana na ansa na yemisa wudin ansa bidin de okudi nim wi akora opoku Agyemang beni Kenyase tuntum yene ana yada wase papa panana wada ma se de yedi kan ebisa ye no ani ahwese de brisi ne kwa bene kokko ne tuntum edi ahimu a nana wada ma ayede na ekoso eneden ye papa ye bibia sofo branson awo ye otumfo esompa hene waka nchinagu nene ye ne doti yie ena yetu bema KenyaseHene se omna mesi yewura anan na oye otumfo o mesina nan etina hu ye se ahemfo bebrebe atwa asia wa ha ama mesombi wa ha bi na wadama o ye hwese da ya musi tututuo na wadama ye bisa tututuo no kraso mfaso ne sai pepacho busa foforo na wadama o na me say sabi ye hwese de adwuma de ye siba hyesia na mututututuo Peu na wadama etuo no asomfanso ne sa na etimi ma obi die ya ekyere se asomfanso ne se eba ye hu se nipa bi a ne ho hu eba ebi de me kura me bitina ya me tuntun yini me na me hwe na chi me bodyguard a me hwe na chi etika ban mu aka me captain a etuo ni nyina me na me ye dey me hwe so afa so me na me hwe se ye betutuo ni nyina na wadama etuoi mu tutuo no entimi ma obia anutiri ya tutuo no sabi ya tutuo no ya adwene da ho etiri ya di hwe ewiem no ya fa hwe nipa so no anutiri ma ya di hwe ewiem no ya fa hwe nipa so na wadama yensa wo bra ya bedo asepa na wo bra na dwumade no kwaso asu abasa kwaso no wadi nko me pa cho me da ase yenso ya da asepa Sana ya manufaa bana makofi kwa kwa maneno. Nani
Kenyase somada Barima somebody no find out.
Patroni France Sawadama. The Emmanuel. Nana Wadama, Yabaya, who say refer to my Sabre, Nana Munana and your so called. I war Nana as I do so called Boadu, Nifuma Yasem. Nana Wadama, I had dear pote, and I consulted Sabre, Nana my infinina, as someone say, Nana Swa, what films in the deeper NSI. Me papa and that form. Maja and that former. Now, me agasa met Holland. But see, you know, now I was saying about his answer. You say, yeah, I didn't want to know. Sansa, minim the mania, and minim the ordinary. See, Abraba Mabo, I will be asking you now. The Farabai, and then some pahine, our bodu. So, me papa at the former and found the media, some Jana Beba. And nothing of the Luciano Atumicomu. Say, I come to you, I come in Nipa Diapa. We can Yanum that dear woman. Nana Wadamo, no, so papa, and then an Asantehene. Wadama, Papa Bomano, and I say, you know, Moya say. And I don't know. Oh, yeah, we are singing Aja, that you only basse, the Berlin and Bedevi, or can't be the Abomu, or be our band Nasibiano, or some pine in the band. You know, the Mawon Sam, answer the friend of Dudu Aja. Zanoti, Tibetani, Asareno, or Wuma baby. Nana Wadamo, ever see Bisa, Nana, what film where I have some pine in Asamba, Gumia, no, a dance Sabana, who Pasauti, Bagumia, Cabet, Tiafano. A dance here, a decain, a media, Aya, Ninyami Juma, our year. So be an himself, your friend is Sopho Blankson. Yeah. Right, Reverend Dr. Prince John Blackson, our Episcopal General, Bethany Churches, Worldwide Missions. So I say, Obia onim Bethany no, onim eya nyame atomwa chadia, nyame dia atomno, waya nyame juma for 65 good years. Nti eno ye odesha Bethany aseno. Ti yakwa famra na se nyame dia ya juma bebre. Ewiase afa na nyina nyame de na koso akwa Holland akwa Germany akwa Belgium akwa England owa sorry kesi United Kingdom America baby Japan enti aha ana me ne free buy enti achira nyame adwuma ode na ye enti nyame so Bible say de nyame achiche no ne osa eka no asase so enti o nyame ma no so sa no ana ye tumfo pokuare sa abre no obo no so mpahene ama ode so ebeye so pahene na hini emusu no na ho brase odo ene sompa a owo tinema ode be pia hifie na ene ani kase be wom na ne mabo amane na na wadi ada sepa ya da se wabo asemi nyina tofa ade amaye ya do ase papa ana wo bro ana wada ja wo se na wona ye atwetwe nkomo na sabe ansana ya beja wo kwa ama wa kwano aya abusia ane na nana mayemfu ye nyina ya twa shoma se ade awachichi sam na abasa wo kade chi obia ye da obi bia ase asanteman aya asantemawura ote kokko so aja ninti ana yanya ba bitie nti ye da asanteman ase aya otumfo se tutu se oma kwan se ne de hye ye na ye mfa no kofie isanse obaya brimpon ma otumfo no ntino na ye ntimi nya de ye pe ti ana oma kwan a oma ne hene aya ne brimpon KenyaseHene a ono ana begina mu ema no ohwe se de ni kasem na esase da ye ma twa di ampo a ye de amatumfo ye de ama na KenyaseHene ye ma na KenyaseHene a ye de ama ne hima ane ne mpadimfo no mu nyina bu oman no wi ane ya ba asofo so ye nya ye nsofo panyin Chief Cardinal Patrick Blackson ono so ono na pamfo cardinals ni nyina omo ye bi pa ane Bethany asore ane Asantehene Ghana man ni wiase man nyina e do bibiase ya do wase papa ana wo bra wona ya atwetwe nkomo ya basro na ya ja kwan da sepa I'm
Whiskey strada nana mo so a omo e de sheda for me egusu apeni so snap strada na Kenyase ma snap strada whiskey strada said nana mo yuba SN no sa na be ma KenyaseHene enso ne nana preoccuped de hoy utu for some pain ono so de boni sa pentu ada ma hefenche safia na yefenya ndishe no kwai okuta ne kente a pop ada ma yafankata ono anana na so eno achi de dabo ne ne shentia de yura e de jana na kwan no o me pe yura de yura ya de ya pe na abusua yegusua ewo yera nana aduse kwa obuadu ayiye asea nana ma hemfo nana ma kyerɛ nkonwa etitiri wani ntini abusua edom nyina adofo ne agyamfo nyina ahyɛmu a yegusua esie nana ne apɛ no krabea ne ayɛ adumpon yie awo amamre ene amane akwanso titiri asante amantamu na emse nana yanya ne PA ne personal assistant emse o ne former emse wadi kan na ye adwuma kakra na sese yanya no idi ye nhwa ma ne nkwakro se ne di nkomo no no so ne kakra wo no obese kakra de ema nana nso so ekra eto ehu eto ne yemse ne former PA ono so so watimi aba se meba cho anase wa hene wadama ya mo akwa abadoba Adum TV so mejo so bru wadama mpa cho na ya fro say Prophet Richmond Menu. Prophet Richmond Menu odifo anase prophet wadama mepa cho wo se we former PA ema ya papa na. Yeah, me former National Chief Administrator of the Bethany Church. Messiah Nyakwenya ni personal assistant and the headquarters baby akuma so start fear na msa na assistant pastor. Oh, one year crowd ya na oben papa pa na me ba cho enne sabre de na atompamu na ye hwe ne apenokra bre e de bibi kakra danse kakra na betime dia fa ye papa ho. Asama metimi akafa papa ho ne se oyobi ana oye generational thinker na onhwene ene china semi se onya akwanya ba ne ncha na ne besoma ohwe se oni ho a ede na obitimi aye anytime bia so oni na mo try so be impact in your life ade ba ko a papa no medical ni se so ben na on fiska enda dan on fiska imprimprum on ma wo any next cap say be o wuskentin no ban in chain no mo be make sure say you are there to serve because himself definitely will teach you how to fish. You don't need his money. Eti wachro ekwanya obefa so a obesoma so niwa wankasa bit megina na de bia wo se oye bia no watimi ayemo abraba asuye enti papa de nyankopon nam no so aye niam bebre wo ya abrabo yada sa papa na afenso ya sha ya papa wadampama sade enne enkrofosi bonidin ya papa yo ya papa te say emsa na adansa papa nko na ya tefa ya papa ho wadama wunya akwan na ban papa enne ne nante ye no enye Fredua sen many papa nante more than 6 years baby obeko bia to da nam se me ben nti me am site me any personal driver baby obeko bia to de ko she baby 3 days empaibo na yaba obehia bibi to da me an osoma me mo hwe me times better near about 77 branches o ma mi chini ko Abidjan border any everywhere I was in charge ko hwe baby an office obeye de ko hia me na nyame nam ne so na wasoma me
nam dimirika no mako enti papa ni obi dia mene nam ye de nyame nam so ma insha bebre nyame nam so ma insha bebre ya da wase papa ene obre no wada agi a wone ye etwetwe enkomo na nsa ne ebeja okwan amo akokra na ede asama na sa de futu sam ena abeka kire asofo a wonom nso eba afutu a meka kire mu ni se emu ya maskani nanim se nyame ma wakonya na akoshe of Kenyase a don't sell for money, sell for experience because also say you will not be there forever. Bisa won say uni ha o foundation day. Think about your foundation. Take time and lay quality foundation. So lay quality foundation and no matter the storm, as structure because of your foundation, you can stand. We shouldn't look for money, look for experience. Yeah, Papa can say you shouldn't look for money, look for experience. That's an answer. So, what someone and your wife says, Cantina was name home, Sabaya, Ubena, who be na Sabe, opening one, also what to me this young one, about Brahma and Ninyana, Prophet Richmond Menu, Ninyana, Prophet Richmond Menu, Akano. Papa dia na oben ya papa na em papa afrimu dia akana papa na nsuni nyina mu ya ma wo hyeden ya sarwa de so nkrakwa mu kakra ya da munyina se ya da nyame nshira yesu ya da maso momada agi a mo se na ha nyame onshira mu na onyam kasi ya da maso bebre ya da munyina sabusia ya gusua awona na adusa kwa obuadu aye ya se na nanoma yefra nanoma trankonwanyina abochenku abodoma sabre ya swadi ye abramo ya samu ko so na man kan ye ho de wo sawu no de wo sawu tamamra kwan so nyina ye be swadi abramo no ko to na odidi am kwan na de yo tun fort ko so Asantehene wo kasa no yo wa na si da mas yo na chiame da wo ma na no ne abusia de menyina mo fa so mfa ye kakra mitra ma na kwa bi ya no to so menyansa Asantehene ma ni ti da megyina enche bia na nanano maawefo ne obusia e ma abrewa sote so otunfo so mpahene otun ne ahebai na yima bi na de so na yima asemo nkwai na mkwa ya Asantehene amre sene fata mfanya ma ade kwai mame na yima se ye mubra ba ye transenti be ma KenyaseHene a wo besi otunfo anan mubra mi sasrada sa na nanano maawefo mubra mi sasrada sa na obusia mubra mi sasrada Sada na no mshaya sasrada na ma se o ma so mpan no kwasa mandaja da we kutani ko nyina Fredua so epro wasi munira o na mfankata ma ade so mame sada na ma kutani sika futuro pega dinsia wasi ya ni ayo nyina o ne fa munna de ni atima no na se na de dinsia be ni obusan se e be ma se ta de we nya na nyina wasi me so mpa me kokko so menhia hifie ena na enyi ma gba me kwa afefefe na sa na enyi ama aye ba ya e do sie no da sie bro me wura no amata
Sada Asantehene asiatu anana ma for nana ma chankwanya sabre wana ma apeja wo mu aya otutunani a wo besi mu ma abusua hye esie anasa wakra na nadu sai kwa obu adu achi kra no aye a oba be ha amamrani amani akwanso bibia aya kama otutunani a wo besi yenra na na sai tutu ababio apem so anai aye KenyaseHene Asantehene ketri wono na obesi anamu ahama adwumadie nyina etimi aye kama ama watimi ahye asia na sa wona ya ama abrempon ye kama
kama pa sabria na na etena paka mu a wode no enam yidi na chese na na ekwa na himfie no na chese dwumadie no dia wasa enna yade asie no ana yade asie no eno nte no na na mayemfo na yedi kan ye musua ne amamre nyina yanso yedi ahwebia ya hwane ne na na akọ ahimfie ama dwumadie no aya kama na asai ani yade ye dwumadie no aba asom ya adu TV Adum TV de amamra ani amania titru afaya santa mantamo anadane dan na ya koswa ade asom mono nana ena sabremfo anasa nko asoa na mo na ma ade nana ekọ na himfie no nana woti apakan mo aye KenyaseHene